Ngithi angibingelele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinto ezediski, indaba ke nje ezenzeka lapha kumaqembu akwi PSL. Ngiphethe ke la udaba kulithinta eMamelodi Sundowns lolu daba ke lumayelana nomdlalo okade kudlalwa eSundowns izolo ngenkathi ke idlala neGolden Arrows kumdlalo ke weBetway Premiership. Lolu daba ke liphinda ke futhi lithinteke yena lapha ubaba uIvan Khoza. Kunezinto ke lambukela ezenzakele ngenkathi ke kudlala ke Sundowns nayo ke lapha eGolden Arrows. Kodwa ke khona ke nje lenkulu kakhulu into ke yenzakele esuse ukukhuluma. Ingenkathi ke umdlalo weSundowns uSantos ekora ke linye igoli ngenkathi ke likora ke leli goli yena ke lapha uLiesman akaze akaphakamisa iflag lakhe naye kuNompempe akayibonanga ke into wrong, kodwa ekuthema khamba ke isikhathi uNompempe uhambe wayokhuluma naye ke lapha uLiesman babeke sebethatha ke isinqumo sokuthi ke akusilona ke igoli. If ungayibonanga ke mbukela iclip yalento ke engikhuluma ngayo, ungahamba kuyechecker ke lapha ku Facebook na ku Twitter ukuze uyibone ngengikhona ukuthi ke ngifakela ngenxa ke ama copyright. uReynolds ke lapha mbukele ngenkathi ke uSantos eshaya ke ibhola. uReynolds ebemeke lapha endaweni engasho ukuthi ke abanye bathi ke ebe offside, abanye ke bathi be onside, kodwa kureferee benaye ke lapha uLiesman bagcine ke bethatha isinqumo sokuthi akusilona igoli, okuchaza ukuthi ke kushuthi uReynolds ebe offside. So ke bathi ke akusilona ke igoli akujwayelekile ke kuPSL ukuthi ke ureferee ihambe ke yokhuluma noLiesman bethathe ke decision bethi akusilona ke igoli. Ingakho kusuke ukukhuluma abantu abaningi bagxeka uIvan Khoza bathi uzama ngawo wonke amandla ukuthi iOrlando Pirates iwine ke league. Ziningi izinto ezenzakele kuloya mdlalo ukuthi ke le ethinta ke igoli leli laSantos lingavumelwanga iyona ke hamba phambili. So abantu basho khona ukuthi ke uKhoza kumele ke impela ke ehle lapha esihlalweni ngoba kuyacaca ukuthi ke labo Nompempe bakhokhelwa yena. Ziningi izinto ezikhulunywayo naye ke lapha uMiguel umqeqeshwayo ke Sundowns naye ke akabanga ke happy impela ngendlela izinto ade zenzeka ngakhona, the way ke oreferee ade bebacindezela ngakhona kuloya mdlalo wayizolo. Udaba ke lolu serious, udaba ke lolu trendayo oluthinta yona ke lapha eSundowns naye ke uIvan Khoza. Yizo ke lezade ngiphathele zona ake ngithi nje danke ngiyazibongela.